Ni pinang subhai pi borok syakani ke channel kejungi ban hakani ke video ngin play ikini ki post berang sulat Thymmai Khubor Meghalaya. Sungguh rabru ya kani ke channel da ka ba subscribe ba da ka ba share ki video siki wepan kana mengin du biok mensiam mengin nang ye pin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram kejungi lada komno pi kom ya like ki video support ke YouTube dan ni pim ju yo ya ki notifications. Ya kini ki post la pala da ke District Health Society National Health Mission lani ke NHM Bhoi District Nongpoh mentau benai arajar apulai. Ki keteng jong ki post kilong kumni. Hapo ke NHM kalai ke post Medical Officer, Lab Technician, PHN, Ophthalmic Assistant, bat ANM. Hapo ke 15 Finance Commission kalai ke post Medical Officer, Staff Nurse, bat ANM. Kelas deal ini katarik ke bakado bapila bansobi ki applications ke DHU arpundur trek benai September arajar apulai. Hapo ke NHM ki post kilong kumni. Ya ke post Medical Officer kalai artali ke jaka jong ke posting ke DH SNCU Nongpoh ke salary lani ke tulap ke dai katkum ki an jong ka NHM ke educational qualification kilong kumni. Peladi ban pendap ya ke MBBS nak ke recognized institution but peladi ban registered hapo ke SMC lani NMC. Ya ke ni ke post kin sepelong ya ke interview haka arpunyo trek benai September arajar apulai. Ya ke post Lab Technician ke balai kawai ke cekah jong posting ke deha NVB, DCP, DMHO Office ke salary lani ke tulap ke dekat kum ki an jong ke NHM ke educational qualification ke lengkum ni peladi ban pendap ya ke bachelors lani peladi ban pendap ya ke diploma haka medical laboratory technician nak ke recognized institution. Ya ke ni ke post ke sepenlong shoya ke test haka lai trek benai Oktober arajar apply but lada pipas ke interview kan sedai haka hendu trek benai Oktober arajar apply. Ya ke post Public Health Nurse lani PHN ke balai kawai ke jaka jong ke posting ke deha jirang blong ke salary lani ke tulap ke dekat kum ka an jong ka NHM ke educational qualification ke longkum ni. Peladi ban pendap ya ke MSc lani ya ke BSc haka nursing nak ke institution ke balai recognized da ke Nursing Council of India but ke balai registered hapo ke Meghalaya Nursing Council. Ya ke ni ke post kin sepenlong ya ke test haka laitrik benai Oktober arajar apply. Bat lada pipas ka interview kan selong haka hendrutrik benai Oktober arajar apply. Ya ke post Ophthalmic Assistant NPCB ke balai laitali ke jaka jong ke posting ke deha ka Community Health Centers lani haki Primary Health Centers ke salary lani ke tolop ke dekat kum ki an jong ke NHM ke educational qualification ke longkum ni peladi ban pendap ya ke MSc lani ke BSc haka optometry nak ke recognized institution. Ya ke ni ke post kin sepelong ya ke test haka laitrik benai Oktober arajar apply bat lada pipas ke interview kan selong haka hendrutrik benai Oktober arajar apply. Ya ke post Auxiliary Nursing and Midwifery ke lai artali ke cekah jong ke posting ke deha shop center ke salary lani ke tulap ke dekat kum ki an jong ke NHM ke educational qualification ke lengkum ni peladi ban pendap ya ke ANM nak ke institution ke balai recognized da ke Nursing Council of India but ke balai register hapo ke Meghalaya Nursing Council. Ya ke ni ke post kan sepenong ya ke test haka sauterik benai Oktober arajar apply balada pipas ke interview kan selong haka hendrutrik benai Oktober arajar apply. Hapo ke 15 Finance Commission ki post ki longkum ni. Ya ke post Medical Officer ke balai kawai ke jaka jong ke posting ke dai haka Urban Health and Wellness Centers ke salary lani ke tulap ke dai Hendrutrik hak si benai ke educational qualification ke longkum ni. Peladi ban pendap ya ke MBBS nak ke recognized institution bat balak register hapo ke SMC lani NMC. Ya ke ni ke post kan sepelong ya ke interview haka arpunyo trik benai September arajar apply. Ya ke post Staff Nurse ke balai artali ke jaka jong ke posting kendai haka Urban Health and Wellness Centers ke salary lani ke tulap kendai arpawajar hak si benai ke educational qualification ke longkum ni. Peladi ban pendap ya ke BSc Nursing lani GNM nak ke institution ke balai recognized da ke Nursing Council of India but balai registered hapo ke Meghalaya Nursing Council. Ya ke ni ke post kin sepelong ya ke test haka sauterik benai Oktober arajar apply but lada pipas ke interview kan sedai haka hendrutrik benai Oktober arajar apply. Ya ke post ANM ke balai artali ke cekah jong ke posting ke deha Urban Health and Wellness Centers ke age limit ke dekat kum ki an jong ka NHM ke salary lani ke tulap ke dekat nyo jar sanspa hak si benai ke educational qualification ke longkum ni. Peladi ban pendap ya ke ANM nak ke institution ke balai recognized da ke Nursing Council of India bat ke balai registered hapo ke Meghalaya Nursing Council. Ya ke ni ke post kin sepelong ya ke test haka sauterik benai Oktober arajar apply bat lada pipas ke interview kan selong haka hendrutrik benai Oktober arajar apply.
Ki candidates ki belong eligible bagi pokok ban apply ya kini ki post pihak ban scan ya ka application badru ya ki soft copies jong ki biodata ki jong phi bad ki ki testimonials ki jong phi bad pihak ban save load ya kini hakawe ka PDF file ya kani ka PDF file pihak ban rename da ka ba pitho ya ka first bad ka last name ki jong phi bad pihak ban send ya kani ka PDF syakani ka email address hrapplication@gmail.com shwalani haka Arpun Rutrik Benai September Arhajar apply Syua Kasan Beje Janmin Ki candidates ki bahasa shortlist Kin sahab le yaka personal interview Ka official notification dan ka official advertisement Ka balapalai hi dakini ka NHM Ngal ayah po description jangan ka video Di pilak ban download Bat pilak ban pulih hi yaka Ladah pika ban tip susu Supang kiwi pat ki details